Hello guys, byashoboka ko wigeze kubona video nk'izi ngizi. Hello guys, izi ni video ziri gutwika kuri social media kugeza aho umuntu uzi postinga bita Shami Media amaze kugira abarenga 1,500. Rero guys, ikukwereka uburyo nawe wakwikorera video nk'izi ngizi zikazamura YouTube channel yawe ku buryo buri hejuru. Rero tudatinze, wowe mushyashya urayikinga iyi video kandi uze kwibuka gukora subscribe. Rero kankwereke uburyo izi video zikorwa. Rero tudatinze, ngwino muri Play Store yawe ku bafite Android za phone kuri app yo nikoresha Android. Uraza muri search text story. Numara kuyisearchingamo baraguha application uratamo wowe iyi ngiyi yandi iriho kano kantu akangaka. Numara kwikoraho wowe urayestara, ariko ngiye kubera ndayestaye ndahita nkora open. Numara kuyifungura urateza akanya gatoya iraza imeze ujya. Niba guha ibi bintu uraza ukanda hano handitse OK. Numara gukanda hano uri kubona baguhaye Jessie na Alex. Rero wowe ntago urahitamo ibi ngibi, ahubwo urahita uza hano handitse ngo edit name. Ahangaha handitse edit name. Numara kuhakanda uraza hano Jessie, wenda tuhashire Nyambo, maze uze uhite ushiramo n'ifoto. Ahangaha n'ifoto uhita uza wadingamo ifoto kabisa. Uraza uhakande, ukanda hano handitse choose from gallery. Numara kuhakanda barahita uhitanda arrow maze bakujyane mu mafoto ari muri phone yawe. Rero ngewe ayo mafoto ari kuri download, maze uhitemo ifoto. Numara kuyihitamo urafata agace ushaka. Hari ukuntu ushaka umutwe gusa cyangwa se uyishaka yuko iza ari yose, uraza uyishiremo neza maze ukande kuri kano ko hejuru, kano kantu ko hejuru ko kuvivura uri kukabona ahangaha. Numara gushiramo uri kubona yuko Nyambo yamaze kugeraho neza. Naribi hano handitse Alex, maze wenda wandikamo Nyagiso. Nawe urabikora kwa kundi, uhita uza ahangaha hari kano kantu ushiremo ifoto yiwe. Numara kuhakanda urakanda choose gallery maze bakugeze mu mafoto uhitemo ifoto yiwe. Uri kubona ngewe iya Nyagiso mfite ni iyi ngiyi, maze uvivure. Numara kuvivura biraba byarangiye. Rero urahita usubira inyuma. Numara gusubira inyuma uri kubona hajemo Nyagiso na Nyambo. Rero wowe uraza, nimba udashaka iri bara ririmo ry'umweru cyangwa se ushaka guhindura ibara, uraza ukande ahangaha kuri setting. Numara gukanda kuri setting uraza hano ngaha wihitiremo hano handitse dark mode. Numara kuhakanda tayari irahita ihindura ibara ise umukara. Rero wenda uburyo izi video zikorwamo, uraza ahangaha kuri Nyagiso urike uti wenda hello, maze ukande kuri kano kantu wohereze. Akangaka wohereze. N'ubundi ni chatting ya WhatsApp. Nurangiza uze ukande no kuri Nyagiso. Ahangaha kuri Nyagiso uhakande maze amusubize nawe wenda ngo hello, maze woherereze kuri kano kantu.
kanze nkakwereka uze woherereze kuri kano kantu, ubundi ni nka chatting za WhatsApp maze wohereze. Uko ugenda ubikora niko nuza yawe igenda, uko story yawe igenda iryoha. Urabona ni story iryoshye kabisa, ku buryo iyi ngiyi yaba ari wakoramo ikiganiro ugakoramo video ushaka. Rero ku bantu mushaka yuko mbereka n'uburyo wazajya uzeditinga, ubinyandikire muri comment ndaza ngo usubize. Rero kuyidownloadinga uraza hano ngo create video, numara kuhagera, numara kuhakanda video irahita yicreatinga byihuse vuba vuba. Ahangaha irimo iri generate iyo video. Rero ahangaha uri kubona yuko iri kugenda igana muri phone. Rero uyu niwo mwanya wowe mushyashya wakoraho subscribe. Rero uri kubona ya story twakoze, dore uko imeze. Ya story twakoze dore uko imeze, ni gutya yari imeze, ariko wowe wakwandika utuntu twiza. Rero ukimara kuyigenerating ugeze ahangaha, urahita uza hano handitse kuri kano kantu kagaragaza kudownloadinga, ugakandeho. Barahita bakubwira ngo video is generated. Rero we mushyashya ukore subscribe.